پشتی سه روژدن و بیتری 6 میلیون کسین لترکیه و باکوری کردستانی که مافی خوی دنگدانی هیا جبو هالبجارتنا سروکماری خود د تورا دوامین ده جاره کدن بچن دنگ خود بکار بینن لی هم وقتی ویه که لناوا ترکیه دی هم جه نامزتین جمهور و هم جه نامزتین ملت پیامین فاشیستانه در دیکمن پیش و او یک جی لباکوری کردستان راستی نرازیبون آنتی خمساریه که ده چیکرن لهمبری ویه که ایرو هم پارتیا چپین کس که YSP و هم جی پارتیا دموکراتیک آگلان HDP به داخلیه که فرمی و اشکره را گاندون که اوی داوی لوی فاشیزما یک زلامی بینن و جبویه که جی خباتن وان و دا استا هری جورده پیک وره او نجبو نامزد لی جبو تیک برنا رژیم یک زلامی دیچن لسر صندوقان ده وی چارچوبه ده خباته که برفرهی یا پارتیا YSP لناوا باکوری کردستانی هاتیه دست پیکرن ایروشی ده برنامه خواه هلبجارتن 2023 ده امی بالی بکشینن لسر وی خباته پیاما HDP و YSP جبو چه هاته داین ده ناوروکا وی پیامی ده آرمانجا سرکه چی بو امی بو بینرین هجاره پار و بکن و بوی آوائی برنامه همه دست پیری کرد. بری بینرین هجامه گوت ایرو امی تایبتی بالی بکشینن لسر پیاما کجا آلیه HDP و YSP و هاته داین و ناوروکا وی پیامی بچه آوائی بو لآلیه کدن مگوت خباتین خباته که زیده یا HDP و YSP و سازین دنیان دموکرات و جواکی لباکوری کردستانی و لناوا ترکیه با آوه که گشتی جاره کدن دست به خباته که برفره یا هلبجارتن تورا دومین آسر و کماریا ترکیه کرنه جبویه که جی ایرو میوانه ما جه پارتیا YSP پارتیا چپین کسک جه آمده بریس محمد کاماچه بریس کاماچ جبو کن بونه میوانی برنامه هم دست پیک سپاسیا واده کن هون دناوا خباتی دبوند مجوه دم خواست کن جبو هم موابکن میوان جبرویه که جیم امی حول بدیم که دناوا دم جبو مهاتیه دیار کرن ده بطایبتی اتمسفر هلبجارتنا لترکیه یا جبو تورا دومینیا سروکماریه بچه آوائی درباز دبه لی بریا کم درباسی ویه که ببین هماز جویه که جوه پرز بکم هون لکونه و هون چه دیکن و دمک هون پروپاگاندیا هلبجارتنا تورا دومین سروکماریه دیکن هون راسته چتین؟ بله دم باش براستی وکی و جانی زمان ام بجن هلبجارتنا 2023 لترکیه خونه خدیه من هلبجارتنا سروکماریه لجگوری ما افنا هلبجارتنا که کواره بجم ترکیه تدی سروکماری اکبر هلبجارتن اول همان دمیده هلبجارتنا وکی رفراندوم که سر سیستم ترکیه بخواه یعنی چند سالانه انکارم بیشتر در ترکیه سیستم کی بوی ریوابر کردن بیشتر دولت تنهایی سیستم سر کسایت کی دیچه به سیستمی هیه اویج مراگیرینگه یعنی ام بیشتر ام دشن هلبجارتنی ام خبات دیکن ام خبات هلبجارتنی دیکن دروجه آمده ام بیشتر آرمان جامده هدف آمده اونین ام سر کماره کی ترکیه به هلبجاره ام بیشتر گرگ ام سیستم کی ام براستی پیشگیری دموکراسی دیکن ترکیه ام نرخ دموکراسی ترکیه روابط بین یعنی سیستم کی ور ترکیه سروی سیستم جوی دم مهد کاره سر کماره کی هل بجیره جبوی کو او سیستم آبا به ترکیه پیوست کو بجم او دستات آبا به ترکیه ری بده به سیستمی ری بده گریت تایبتی و تک بچه وقتی که او تک نچه ام بجن سر کماج وره هلبجارتن کیش ببره او به یعنی جی ام بجن او اقتدار همه بردوام بکه براستی پیش روی داش بوی محمی آستانگی ام پر گرین کده هنه یعنی و همه عالی بجن دموکراسی خواست آزادی خواست آشتی خواست براستی مترسی ام پر گرین کده هنه بوی ویجی ام بجن لسر هلبجارتن خونه اخذ یمین سر کماری دفع دولاب اقتدار پرن و بردوامی آوان جدی یعنی لیستی که کل سر اراده سر صندوقان و حتی بیشن عالی جتنا هر دو عالیان یعنی یا جمهور و ملت سر وانا دفع دولاب هنه ام دزوی زانستی دنه کوه اونا حمود خوازن بله سکنا کردان باکوری کردستانی سکنا کردان بگو بله
لێ برێز کەماچ ڕاستیەکی هەیە بێت و پشتێک و دەسەڵاتێک چۆ ئەم سەر خۆدا ئاوا بکەن پێشەرۆژە خوا سەرویسیستەمێکی ئاوا بکەن. بەێ برێز کەماچ هەر ئەسوەیەکێکی ژوە پرس بکەم شخوا مەگوت هون لە کو دەرێنە خەباتێکی بچاوی دنمەشاندن ئەف خەباتên bi taybet Partiya Çepên kes di dema tura yekemîn û di çardeyê Gulanê beriya wê jî me hewl da bibînerên xwe re parve bikin. Lê beriya ku em morin ser giringiya hêza erka serokkomariyê li nava Tirkiye ez dixwazim em qala daxuyaniya ku îro Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Partiya Çepên Keskê YSP bi raya giştiya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê re parvekirî hinekê qala wî yekê bikin. Ji xwe di tora yekemîn de jî her HDP û YSP ragihandibû ku piştevaniya Kılıçdaroğlu bikin. Lê îro careke din weke derketin pêşa çapemenî û careke din gotin em ê li dijî rejima desthilatdariya AKP'ya yekzelamî wê careke din biçin li ser sindoqan û dengê xwe bikarbînin. Tişta ku li vir ez mereq dikim û dixwazim cewab pirs bikim ya ku bûyî sedem HDP û YSP îro vê daxuyanî bidin çi bû? Yani çima pîwîstî bi vê yekê dît? Yani wekî min niha got em bêjin bi rastî def û dolabên iqtîdarê ser hilbijartinê hene wekî me got li sindoqan jî ev karûbarê xwe pêk anîn dixwazin hinek manîpülasyona ser bêjin li Bakurê Kurdistanê ser raya giştî bikin. Ji bo wê peymana navbera em bêjin Ata İttifaqı û a Millet İttifaqı yan jî em bêjin gel Kılıçdaroğlu ser wê peyamê dixwastin ku aloziyekê nav Milletê Kurda derbixin ku piştîriya didin ji bo ku ev desthilatê here manîpülasyonekê seviya ava bikin. Ji bo wê em bêjin rêxistinên me yêqayên me civiyan di ser vana hindek nirxandin kirin û biryarekî zelal da hate girtin. Em dizanin ev kirin û gotinê wan hemû ew ku manîpülasyonekê ser me bikin em guhardine em sekna xwe biguherînin. Lê em di wê zanîstiyê nêdane em bêjin ev ya manîpülasyonin çi dibe bira bibe jî kîjan piştgiriya kîjan alî dike bira bibe ame rastexîna me sekinîna me ew em piştgiriya demokrasiyê dikin mafê demokrasiyê dikin piştgiriya sîstemkî dikin. Ji bo wê îro rewa bû em daxuyaniyekî em biryara xwe ku pêşero me wekî stratejîk girtiye em carek di gelê xwe re parve bikin. Ji bo wê me îro daxuyaniya xwe ji bo bêjim sekna xwe a demokratîk avakirina pêşero jî me carek din bi dubare bi gelê xwe re bi rastî hem bi gelê xwe re hem ji raya giştî re me ew kire vekî re mesele hanê. Ji bo wê yanî dixwazin ku sekna me piştgiriya me yan jî manîpülasyonekê nav Kurdan da bikin. Ji bo ku piştgiriya em bêjin neku tenê piştgirî ji bo ku ez bêjim ev sîstema hanê xira bibe sekna wan xira bikin. Hewcedarî hebû em biryarekî carek din bi gelê xwe re parve bikin. Ji bo wê daxuyaniya îro ji bo vîya hate girtin em bêjin hilbijartinê 28 Gulanê sekna gelê Kurd bi taybetî sekna me neguhartiye û em piştgiriya demokrasiyê dikin. Em di pêşeroja xwe bi ser sekna xwe ava bikin. Em dizanin sekna me sekna gelê me biryara gelê me îradeya gelê me çawa bandarekê li ser wana jî dike li ser desthilat jî dike û em bêjin êk û taze namzetê serokkomariyê li ser wana jî dike. Ji bo wê daxwaza wan ew em sekna xwe biguherînin me manîpüle bikin. Lêbelê em sekna xwe meseleyekî rojane nîne wekî stratejîk medaniya pêşa xwe em bêjin teqet em ê vê desthilatê têk bibin. Bel Birêz Kemaç we jî qalkir di aliyê sekna we de û jin hapê de ji wê polîtikeke biça awayî di ji vê rejîmê were meşandin ji xwe di demên derbasbûyî de jî hem Partiya Demokratîk a Gelan û hem jî YSP û partiyên din jî muxalefetê bi awekî eşkere dibêjin li dijî vê rejîmê xala sereke berxwedan ye ji bo ev rejîm têk here. Di vê çarçoveyê de me got îro daxuyanî hat dayîn û di daxuyanî de jî yek ji xalên serekeyên ku derketiye pêş ew ê bi awayeke xurtî biçin li ser sindoqan û dengê xwe li dijî vê rejîmê bikarbînin. Tişta ku di vê çarçoveyê de ez dixwazim cewab pirs bikim ew jî bi vê awayê ku gelo li ser erdê xebateke di vê çarçoveyê de çawatê meşandin hem li Bakurê Kurdistanê û hem jî li Tirkiye. براستی از بیشتر پشتی کو چارده گلانی هلبجارتن چارده گلانی قدیات آثار کماری چو بیشتر تورا دویمین خناخا دویمین مکارو خبات خبین بر بردوام کردن ام لکولان نبگلی خدا بگیرم بیشی دا دست پی که دا ام سپاسی آخوش گلی خدا پیش کشتی کردن جبوی کو چارده گلانی دا اراده درکت یهولی التبی از بیشتر مانیپولاسیون دستلاتانجی
إرادة كود جلي كردانية هولي إلى تركيا قوتية دستلاتان قو بسكن إلي سكناوة قدما سكناوة يعني جبوي بيا أم دستبي كده أم سباسيا خواش جلي خراب بيش كشتيجن أم ببيجن أم جوارا ببيجن أم بحبونا وإرادة وسر بلند الراستي أبيا هيدا كي مزين جد دمه ل بينغا ما آخری مهم آدی یمینه که ام بکاریم سیستم ترکیه بگهرینه. جبوی ویجی لباکوری کردستان ام بیشتر هجماری کی زیاده نچویا سر صندوقان 14 گلانی ام باگوازی ما تایبتی ام جواد بیشتر. ایک و نچون سر صندوقی برای سر صندوق 28 گلانی سر صندوق جی خو بگیرن. برای جارک اراده آخوا چاوا بیشتر دستلات سکن آندنه. بلا بإرادة خجالة دي دستلات تنتج ببن بويكو أم بكار بن بيشروج أخوال سر نرخين خوا أم آوا بكن كارو خبات ما بيا واينا وقت يكون مجاريان جراسي أم العالية بردين دروازي آمده دبن همان دمي داش بويكو في برنامج ما نابردا أم بيجن ريفيتي أخوا ما جو أم في مسألة عند جل إخراجي بار بكن جالك دي دبارة روجا بيستو هشت يقولان إجبوي ما في روجا كي جرينجة إرادة جل كنت بالك دي امتزانه بيت صندوق هذا بريس كماتش و14 يقولون چاوا سكنان دي و 28 يقولون جديك ببا اجبوي به قاسي كارو خبات ما بردوام جل اجبوي به او كان حاضره آماده و تقولان انداج مراج دبيجن دبيرن يعني سري نتوينن ام تكوشين ما بردوامه افراستيجي گلوره روجه بیان کارم بیجن یعنی 28 گلانه همو بسکیده که محقق چاره سر نابن لپنگا و کی یکمیش بوی پیواژو که نو دست ببیکه در به پیشته البجارتن اجی تکوشین و بردوام ببه ام بیجن اما آرمان جامع سرکفتنه گره ام بیجن اراده گل کرد به سیستم کی دموکراتیک ترکیه آوا ببه کمار ترکیه ببه کمار کی دموکراتیک و دسری دا کرد در ویجی او عالیه که وگابت دخازن بین تنکرین جیاجی تنت حساب کردن هر کس که مافی خیر رواد به سیستم دا ببینه و پیشروج خاص سروانا آوا بکه براستی هم دورانا نابگلی خودت بینن بله برس محمد گردن بعد ویسیم دلگرمی اراده خرد هيا دوی باوری دل 28 گلانه و ترکیه براستی سری دا افد اسلام بیت هر و باشه پیشروج که روناهی جل بندامه بله برس محمد وکه و جانیزم دنا واخفتنی خودش خود هالبجارتن 14 گلانی ده هم لباکوری کردن و لنوا ترکیه جیم اجماع که زیاده نچوبن سر صندوقان او طیبت لنوا باشرین باکوری کردستان اویک لگلک آلیان درکت بو پیش هم لوانی هم لآمدی هم جی لرحای و باشرین دنجی اف ریجه هبو جبو هالبجارتنا 28 گلانی و رازی کردن اف کسین کو نچونه سر صندوقان بطیبت خبات کوتی مشاندن ده چه چارچوبه ده لآلیه کردن جبو رازی کردن و اقناع کردن وان هون چه دیکن او هر وها اسویه که جبی بگیری بدن برس محمد جبو از جاری کردن وقت نکیم ببورن جبو از جاری کردن وقت نکیم هز وی که جبی بگیری بدن هون لبندینا کود هل بجارتنا 28 گلانی در ریشه جیا 14 گلانی هین زیاده تر به طیبت لباکوری کردستانی اراده کو 14 گلانی در کفیه هولی هم بجنگل ما اکونه چه سر صندوق براستی يعني بنرين كي باكي بيا هواي شيء بيا قوتي ام هر سر صندوق يجي اوانا براستي و جار اراده مش صندوق بتزن يبوي بالكي هوجات البيب باوري كي باكي شيء بيا ام بيجن سر بيا بالكي نرين كي بيا نشو سر صندوقان كيمانيه ماشي باكي بشارده يقولوا لي بوي هناك خبطان شيء بوك ام بيجن عاليه نشو سر صندوق من بالداري اخو زياده ام بيجن هم در فنت ما ادم شده بوك ام نزبن لپیشتو او روشا کو درکت صندوق درکتی بجنگل ما هجماره کی زیاده نشو سر صندوقان ام خبات کن تایبت جوارات کن یعنی اواناجی روش دیدیه کو بله گل اراده اخت کارن به دستلات تک ببن چاوا سکناندنه و تک ببن بوی ویجی بانگوازی خام تایبتی و خبات کارو خبات خواجم تایبتی سر وی عالی دمشینن ایکونه چون سر صندوقان ام بانگوازی خوان دکن و جانا امراض هفجت دکولان داد بین ام 14 گلانی نشون سر صندوقه لتاقز مدیتی امی وی دستلاتی تک ببن امی 28 گلانی هر سر صندوقان امی وی دستلات هنجی تک ببن ادنی جنب بیشن بالداریا یعنی نرینا کو گل گهارتنا و دستلاتی باوریه کی مزن ناف گل داد چه بویه یعنی ام بیشن بوی گوت و اراده ما بدزن بوی ماجی ام کیمانی خاطین زمان ام بیجن 28 گلانی ما کیمانی خو یک 14 گلانی چه بونه ما او کیمانی خو چاره سر کرینه
بتقاز ام دزانن کا دز چاوات کد مال اما یانجی صندوق اما اراده ام دزن مجبوی ویج همو بیج کارو خبات اخبیک انینه 28 گلان ت دوی وارد ام ت والهی ناهلن روشاکو ام بیجن هر کد دوی باوریه ده اجی کوچ چارده گلان اجی براستی ام بیجن او رقمی کوچ صندوقان درخستنه و دیار کرنه راستی ناینن نادرن هولی راستی او اراده کتی صندوق و رقمی کوهاتنه اشکره کردن راستی دیجی هفدونه اویا گل جی به باوره به باوریه و به اراده جی به بیجن گل ما و 28 گلان اکو نشون اثر صندوق جی پرانی وان جی ورن سر صندوق اراده که خورد صندوق در بخونه و انجام کی براستی سرکفتی امیج به البجات در بخونه بله هر دهمان چارچوبه ده شخوه جیانی زمان ده روژا چارده گلانه ده ایدی ریجه که آنگو پرزیرکین ده آلیه پاراسانا صندوقان ده در کتبون لی نها با آوه که گشتی هند بیشین ما اف پرزیرک چاره سر کرنه ده بجارتنا 28 گلانه ده و اف جاره کدن دوباره نبه تکیلداری وی که هم در بازی و جاری مجاره کدن یا هر یا گرین کار سر وی که ببین هم لجناب بلند یا هل بجارتنه دوید 24 گلانه ده دانین داوی ین انجام هل بجارتنا 14 گلانه اشکره کربان لی اشکره نکر هنگ دبیجن جبر کو ین اف پارتین خوده پار ین حزب اللهی د پارلمانتوی دوی سون نخون و ناکو کی در بکه و اف یک و در بیل AKP بده جبر وی کی هاتیه باش خستن او لالیه کدن گوتین جدا تینه کرن لی تشتا کو از خوازم جواب پرس بکیم گلوم براستی یسه کی حتی نها اف دانین هل بجارتنا 14 گلانه یا کو دوی هاتبان اشکره کرنج بو چه اشکره نکریه گلو اف گوتین هی راستیا خواهنه یا نه براستی هونجی دزانن بیجن گل امجی پرانی دزانه لوی ولات و حقوق وکی چک وکی بیجن سلاح کی هم بر سیاست تی بکارانین بله بیجن دوزا هدف یا گرتنا هدف براستی وکی چک بیجن سلاح کی هم بر مهات بیجن بکارانین کت به واجه بجاتنی داجی وکی بیجن او کی لسر ما بکارانی کو به هدف نه کی بجاتنی بوی demek derece vaki em boy be sistemiye ki qala be sistemiye ki Türkiye dadikin ilo le hukuk le Türkiye brastil ser em bejin nxin xu nameşe vaki aliye ki siyasi demeşe boy veji براستی 14 گلانی وقتی کو از بیجم پارلمانتر بجاتنا پارلمانتری به داوی بو انجام وی درکتن لیسقا اجاره کردن داخواز آوان او بو کو بیجم سون دا پارلمانتری بیله پیش تو بجاتنه بوی و بریال خوش بوی روزا داوین وکی 24 دیار کر ایروج مرا بیجم وکی پارلمانتری بیجم آمد ایروج مرا پیام هات کو ام بعد کارن مزبطه خبستینن دیار که یعنی حقوق شی ترکیه ام بیجن همبر مخالفت براستی وکی چک کبت بکارانین و مثلا هنجی بسکریکن پر گرینگ مزن لترکیه در دخه هولی باوریا کسی به سیستم نمایه چون که سیستم کی نمایه وقتی که سیستم کی نمایه تنه به دمی حجداری حقوق کی تنه جبوی سونده هنگ عالی و سونده بخون نخون براسی هم باوری دانین ایکو حتی نها اگر سونده کی نخون جی اگر اعتراف زوان جبوی سونده چه ببجی محقق بجی پلان سازیه کی دستلات نه بگیرن جبوی و اندوی باوری دانین کو ام بجن سونده نخون اگر سونده بخ نخون جی ام دوی باوری نه کوریا ویا جی پلان سازیه که لی دخواستم که ام بجم سونده پارلمانتری بمینه بیشتر هلبجات نسر و کماری اویا حقوق بایدار جواندی خواهد بکارانین مثلا وان حقوقی جی بیو واریده ام باوری هم متنه که ام بجن عالیه که و بحثوان که پارلمانتوی دیجی به سونده در و کمی یاجی به سونده نخون تشتکی وسا امداد باوری باوری متنه بله محمد کماچ پارلمانتری پارتیا چپین کس که یه پیش باجار آمده میوانی می ایرو بوج بو بجداربونا و ام گلک سپاس دکن او دبرخوادن و دجی سرکفتنی دخواز سپاس جواره سرکفتن بله بینرین هجا به وی آوای ام لور گشتن داویا خلک کدن یا جی برنامه هل بجارتن 2023 او دبیجین حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنا وقتی رو خوشیه ده هر شاد و بختار